Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza kandi Imana ibakomeze. Nitwa Arsene Ndikumana, nkaba nkunda kuvuga ijambo ry'Imana, nkunda gusenga. Imana yadusize ku mutima gutanguza ibiganiro bitandukanye, haba kuri Facebook, haba kuri YouTube, haba kuri WhatsApp. Nibiganiro bijyanye no gusenga, nibiganiro bijyanye no gusangira ijambo ry'Imana, kandi hari abantu benshi bagiye bafashwa n'inyigisho dutanga, bagiye bafashwa n'ijambo ry'Imana dutanga, n'amasengesho dukora. Imana igenda ikora imirimo itandukanye, kandi abantu benshi bagenda bakira ibitangaza byabo. Ndabifuriza rero mwese bwoko bw'Imana, ababasha kumva ururimi rw'ikirundi cyangwa rw'ikinyarwanda, mukomeze kubana natwe, mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Ntabwo dufata umwanya munini, ni minota mikenya, hagati minota 4 n'5 ushobora kuba wamaze kumva ijambo ry'Imana kandi ukabasha no gusenga, kandi Imana ikakugirira neza. Rero Imana ibakomeze. Ndashaka ko mudufasha gusangiza abandi iyi link yacu ya YouTube, kugira ngo abantu baze bararonka ijambo ry'Imana rigufi buri munsi mu gitondo. Dusenga iminota 5, haba kuri YouTube cyangwa se kuri WhatsApp. Wifuza kubana natwe cyangwa se wifuza kudushigikira, wifuza kugira icyo yokora kugira ngo dukomeze kwaguka, kugira ngo dukomeze guteza imbere umurimo w'Imana, ashobora kutwandikira kuri 0788500521, cyangwa se mushobora kutwandikira kuri Facebook ni Arsene Ndikumana. Imana ibagire neza. Abantu benshi rero bari baza ngo Arsene Ndikumana ni umuntu ki? Arsene Ndikumana ni umusore Imana yaduhamagaye kuva kera, dufise imyaka 15 niho twatangiye ibikorwa by'ivugabutumwa turi mu gihugu cy'u Burundi. Twakuze dukurira muri ministère yitwa Maison pour Christ. Ni imwe muri ministère yadufashije kumenya kuvuga ubutumwa bwiza, kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Twakoze ivugabutumwa ryinshi mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Imana yagiye ibana natwe. Turashima Imana rero kuva ico gihe muri 2006 kugeza uyu munsi turacafite iryo shaka ryo kuvuga ubutumwa bwiza, ryo gusenga, ryo guhanura urubyiruko, abajene, abapapa, abamama. Turacafite iryo shaka mu mitima yacu, kandi turizera ko iryo shaka litazigera rihagarara mu buzima bwacu, kuko ni Imana yabidushizemwo, si ibintu byacu twigira, ahubwo ni Imana yadushizemwo uyo mutima. Turifuza rero kwagura ibikorwa dukora, turifuza gukora ibintu byinshi kugira ngo abantu bizere Kristo, abantu bamenye ko hari umwami w'abami, hari Kristo waje mu isi, yemera kubapfira kubera ibyaha byabo, kugira ngo bamwizere, bamwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero Imana irifuza ko dukora ico gikorwa, kandi ntago tuzigera tugihagarika. Ico bizadusaba cyose tuzogikora kugira ngo twagure ubwami bw'Imana. Turasaba rero kudushigikira ku mbuga zacu, gusangiza abantu ubutumwa bwiza, haba mu audio dukora buri munsi. Dukora audio tukaza kuri WhatsApp, tukaziha abantu batandukanye. Ukibona iyo audio, ndagusaba kugira ngo nawe uje uyitanga, uyihamande, kugira ngo bakire ubutumwa bwiza, bakire amasengesho. Nawe uzo uri kuradufasha gukora igikorwa ciza, igikorwa c'Imana, kugira ngo abantu bamenye Kristo. Rero ndabasaba kugira ngo mukomeze kudusengera, abifuza kudusengera mudusengere, mudushigikire, kugira ngo Uwiteka akomeze kubana natwe. Imana ibagire neza. Murakoze, mwarahe